And to the almighty Twene Jonas, the king of all my Babagumbi and the superment. Mahama Enya Mesco, if you say, Nancy and a pop up on the internet, I say, Ghana nurses, you don't make what Grenada, I'm a Koyajma or Honomo. Oh, Twene, Abadi Canadian, Archer Mahama, ever when I first know what because Kevin Taylor so. Other Kevin Taylor because say all the Twene Jonas about Ghana ha before 2026. Listen and tell me, Twene, Abogumbi, Aqua Kevin Taylor, so I face with Sam George. Trumu Trumu Bill now, and one Sam, or Sam George, I make you 10. Twene abe class with Sam George. Remember until mu no akere wa adwen ama me. E wo comment section. Aha Penyah block media. Me so say ni di mu. Obe like video no other my subscribe button. Na be click notification icon no latest update. Aba kere wa adwen da ama me. E wo comment section. Me so ba so no a share video for so enya bi ahye. Onim say Ghana hanam no nurses for, teachers for, and even newly posted doctors, that is junior doctors. There be almost demonstrations upon demonstrations. Say you tio moka. Emma batches ya omu wacha yim post you buburu ja yes ya beye mabuso. And it is so shocking to see say na science na yakas ya tese gold board yakas wanya $8 billion worth of gold. Gold ya wanya gwanom ya koton ebenya $8 billion. Sika we sa Ghana cheblo ebe so man cheble but yenya sika nya hwe you just can't to obiaka Emma na is for there be omusu kadwa adwo kese o ma be mo e wo krum hanom emu ana na nsiate say his excellency the president John Dramani Mahama on Ministry of Health and Foreign Affairs Ministry omo kambo mu na omo aye package bi ama Ghana nurse anyina say ye de nipa ni bi nurses for ni bi ebe call Grenada your country ye do meko honom awo makoya adwuma na o makonya ketu amehu wie no adebam tirima ne say just on person mo te unemployment rate ne so mo say nurse be go atro mo ntimi mfa mo adwuma e wo Ghana ha ntuo bokanta ne ye ma ebi nko na saade no ana twene so won te ase adentia because twene tirem say ye komo mu $500 e wo honom enye sika bia odo bi ko tonko asumu Ghana se enya $8 billion of Ghana ha ada na ye mfanye bibi wo ma we mu entuo mu ka no mu ntena nya adwuma ne ye so wo mu akọ Twene eko ko apaya ne obai kan adwen pa akire Mahama ana da na me ye wo ma back no e wo me mansion no na my heading na my break too much tina wo se me bia ntia na ma ye free a me be fa adwo mama amosia nyansa ntia ndisi phone mu betimi asu emfa me ho aha no kure platform obaso anu a share ti se de da bia mo ye no no ari ase obaso anu a share ti se de da bia mo ye no cause your mama or you fail government where Jimmy Chen will be we are say I feel I'm being at the bedroom the na me say no my head now I say manikum anti manye warm up ni so what you say NDC for munyina muni twa asere se muntimintie no kure moa eyakufuado enete so ena wakowia gold board sika $8 billion edi akogu na ne bank account mu wadi ase no ntimintua nurse for ka ntimintua teacher for ka kwasia ka do jimi abetena ase more fire mu fiu ati muni twa asere mako your mama kwasia mpanyini ono awia ye sika nyina no edi akogu ne bank account mu no asesa ye Ghana nurse for na o wie school asa akwasia mpanyini we edi ne jimi betena wo ye nurse for muntu abamami o muntu mame mamuntu makufuado na me de me ba ya me betua muka kwasi ampanyini we yawo kwasi ampanyini less than a year jo mama kwasi ampanyini no de Jimmy abetna say me sisa Ghana next de o mako Grenada akomo mo $500 a month. Do you know $500 oti America near about $2,000 a month kura enso me donyame ubetia udanka ubedidi. Do you know $500 all the Ghana for any equal slave? Your mama wouldn't trust it. Your mama a crown for your mama a kwasi ampanyini. Me who ye was say, oh, me yes can piano for because on my niska. Where the Sami Jan feed the $8 billion Grenada krona wa bua the Ghana for conquest mum go to Ghana for $500 a month no. Or mama who $8 billion that a poor the owner of resources is suffering. Now crown for touch your mama uncle person we scan you know as kugu bank account untimi piano for ka. Joshua Lura or a subscriber say my love of my life is in
I love you, big bro. Forever legend. Toronto, thank you. We love you. Thank you. I really appreciate you, man. Thank you. I really because Bibinin with Jimmy Ayakufu pa na tam o maisika $8 billion. Edi akoguni them. What you say ni ntimi pia teacher for ka ntimi pia nurse for ka for the past 3 months and kwasiafo ba power. Omuntuo bi aka o. Including police ni soja nyina omuntuo muka. Na sika ni guba akofo dem Mahama tani kwasiampa nyini. Ono nko awie sika na koguni dem. Does this make sense? Does this make sense? It does not. Only this onunkwa by Jiminti and I'm sorry the doctors in a Kugu striking tea. Ghana phone one from Dada Kedi, Besi Daddy Lumba, Besi Kantanka, Besi JJ Rollins, or Kum Ghana phone because the doctors are Munima Jumano on one Conquatna hospital on Koye Juma Bra when you pay. Ntianye obekwa koda anase aso obekwa the private hospital anase obetu kwa free Ghana na sika ni gudwo mama jimifo ni dem sika anya wu sika taxpayers money na dwo mama jimifo na sise sika ni na kogu ni dem na NDC ni nfi kwase akofo adode oye kronfo ayemedi na tem dwo mama kraman ne kronfo amenka mu ni twasere stupid people no musu na unsu amefa no kwase a obaso ano ahye no kura no aye no kura platform. Warm up is still rolling. Of course, you know where we are. We are in a crazy of all time. City, baby. What's your $8 billion? It can be who you wouldn't started 24-hour economy. And on your number one goal. The number one policy, I'm a Ghana for Koto Abama. That was the number one goal. The number one policy. Maybe to say, because if they have this initiative said they are coming to create a job on Memanko ya Juma and Nopa area and Yumre. It's a very great year. So I thought they were sensible. Go for traffic ya no idea on Yoko. Twene to us one on the Kevin Taylor's on say Kevin Taylor Eddie Dokobi follow Twene Jonas Emma to Kwan Obeka ba ko ntima ma for the beam ba ko be kan ya ne se enko 2026 ni se Ghana yam qualify for 2026 FIFA World Cup no na ono Kevin Taylor or the Twene Jonas aba Ghana from there no and yeah Twene Jonas any attack no there be a no di Mahama dem all because of ensem wa Kevin Taylor ebe kan there say I don't know ana Twene so ahwe akire di Kevin Taylor say make kan hwe na o say be suasin so from Mahama no metimba bi o no de ne kwasea muntie miye ekobo Kevin Taylor aboa pa so meda dankufo so be deport me muntie ade ne ye o abra o mu no nim say mu Kevin Taylor kwasea no mo ma ne be ye Mahama Sam ha me so mu amawu ena omudi omu jimi maboni pa ne pa ese mu ka chenze de o man de champion enko jimi wo ho da bi o ma hunya nsa ho na o musoma aboa no te wo oti broni abrewa basement na odwa nanum 24 hours me ko fa na ba abra kwase toruwa me nya so suromi anka mama obi akọ pona wo ne sika kuraku na firi ase anasa so aka mama me nkura ndiko ko ki akọhye ne damu wo ne afre K9 kroma ewa idu ase police for do from K9 na omude nkama ko wura ni fie omfa koke ba ko eno anu numerically omude ne kohye prison straight ompie bio anya se bio suromi ontime momidi anka sa na meye no kama adasi makuna firi ase anase maiden my America threat no and I'm the court kwasia. Do you know who I am? Me judge say wa America muslimi o Jimmy for now kwasia Trump no kwaslumi now hu fin na to na and I made deport no to say kwasia America yo fa dia dwo mama Jimmy for no ba America no ni hotel ni mu na mi gina ye warm up baby oda nyina minim no minim baby an oda on Trump mu nyina e committee adan no am deport me odwan me ka kire say obeba America ko nsapan wontimi nye hu waja say dwomama na akura onye obi a omemani so now the Jimmy to na wo no wo dwomama na Jimmy na sika o de betua nurse for ni police for ka no or the iron or the common lawyer for nkwase afo so munni no munya because we criminal and just say wo no fa there be a hand no man's land no Jimmy ko free mun di Jimmy mu be Jimmy am be hia mo muni nyina Kwajo Flames so say Mugabe says if you insult Mahama, he will have boys
beat you in USA. Let's come up. Meme I got securities. Come boni to boni boys need to come. Friend of self-defense. Our America. Me obi be shame. Now be en home masema. Me was catching on be our Ghana. Ghana ni be anu so was catching me. Omo tie se omo de America kofro train akofro ba ta kwa adwuma. Me ye adwuma. Me hui. I'm only enjoying my money. I'm enjoying being rich. What I say, me hui. So enti no asem atwieska me me nkura na bom to akom. Na fi my friend BI for the police for them form body na nko. What I say, self defense omo ye lances security omkura to until ba be attack no mku ai free. Obi entime nkasa. On me che no. Enti so we jimi na se untimi tie no kura nya me masem me mani su a obi asuro me. Me was can't be possible mama. Everyone na me catch ambulance ni sia no. So what I say enti except him tell abu nya so suro me anka no asema ma obi akobo no a foolish case. Wa una me che become ni maybe oti nyina. Nya so suro me akwase a obeye me masema me mani so a adean magimi ma ban kan kwase a maba it's 10 months muntimi ntua ai nurse for ka muntimi ntua police for ka muntimi ntua obi aka wo man no adia joma me wies kan gune dam san kwase asem ani wen ha na mu wies kan ambesa aka ma no atum no gisami jemfi jimi fo na betena yanya 8 billion free gold board ye de akoma joma ma adia Mahama ke na joma ma kwase mpanyi ni na busuanfo mo afiafin ntafo ajimi fo mo nkwa na bedidi obi a mo te private jet mu echese ma ye yawie teacher ni ne lala sulala ni 10 million ni 20 million mo fa na de nkoma no da bi magimi selfish people omu wi ano mo afiafin no ma high private jet no mu blow $300 million $400 million no mo de nam Japan no mo de nam Singapore including nkwasiafo mo di plane ko wu ye kro mu funu ni asese de gu private jet mi de dru South Africa na nipa a no ti ase no wagina school da match the ABCD abede sa 10 months na katua ma adan wa jimi saman de wawie na ambasisa body na kotu amena bia to agum no maso ade akogu play mu si ye nkohwe de eku nom de body na South Africa nom de na America ajimi fo abramo no na pokura ka no krese magimi mo bai sojafo mu nim play ni twi no mayo mu nyina di akotena fie no masisa NDC fo a mu nim hwe no ma di soja atali ahwe mo na mo di play na mo so muntu na kwasia de ono experience a obetimi etu play no wo si da bi magimi nti mesisa me nkofo e de o mabegu meti e driver ni a watwi car for many years no ono onim kwan bia onim ba bia port wo onim ba bia careful wo onim ba bia wo ntu koyi na di na kotam obi foforo ni nkosika nim na aso yonkwa possibilities obekọ kokum high enti ye di obi foforo ba ye ma de otwi car ndada no eye dan etwi car no still na de aba foforo na sua be 1 year experience bi afri dada fo no ho won no anya experience anya say ya jiminti ya ba nti aban aba ye yi omo workers nyina di ni akosisa nkwasiafo de position so am yenya ni sa it doesn't supposed to work like that kwajo frames or say fire enzu Mariska for the Chelsea fan, they were laughing at Manchester United team. Okay, Mate. For relegation, okay, Mate. My member baby you know. Man who say ice for one card maji. Omo chichi migrant for nti amo my word I say. Omo chichi omo nin klata nti man who say omo ye da omo ba ben omo to semenya na menko. What I say? My men packing is saying because omo petru America almost say me America broni nti say bibini o kase obeye bibi oba onye no wie sika ni na da bi Trump say me ba bi deport nkofo ampani ampa o deport omo every day omo deport nkofo every single day bibini kwase ampanyi dwomama me ba me be 24-hour economy adenia wa jimi wa wie sika ni na kogu ni dam na kwase ase na me kan na NDC ni si wa jimi nti ontimi ntie no kra me fa no ni jimi ha obisa settings man tie no kra ni ge jimi no nti dwomama wo ye kwasea dwomama wa jimi dwomama wo ya boa wo ye stupid man ka fa kwasea kotua nurse fo ne kana mfo mu nkogu green and bia kwasea ukomo obi $500 a month ukokuno ewo obi krom aboa esen no bedi
America $500 no omuji na ede nso still omu wu okromu a aboa one day $500 and omuji taxi drivers na mai ebi kura nya 600 700 ede nso omu die aboa sika obi ji ni one day wo de koma nurse ni o ti Ghana na woman ni say scanner because upon adwuma obekọ ni fi akoda but okotina obi krom okọ handan obetua light bill obetua phone bill obeto atali ahye obedidi $500 eye sika aboa stupid man adinya maria sika ni nyina anti minya sika mamuntime sisa makoma grenada fo wo ya aboa anti jo mama kwasi ampanyini wo ne yankase wo ba no abesisa Ghana nurse fo edi omako grenada no omako akoye nkwasi adwuma for $500 a month wo se wo ba wo be yeden wo be o meye ti se akofo ado wo betua omuka nti odwan aden wawia gold board sika ni nyina de akogu bank account mu se wo no wo ye selfish man gold board no de akogu Mahama K kwasi ampanyini $8 billion ebetimi ama Ghana ni bia da ni billionaire Odi enka wonya aboa kura che $100,000 magana ni bia na odi efa the remaining bia $4 million no ko bia no ni asem $8 billion within less than 1 year na untimi ntua teacher for ka we aboa ever Kuchi or Sam George said he doesn't care about LGBTQ and he can't talk about it. Sam George you need chasere uni mi se untimi nkasa mfa ho ena ado kwasi abetena ho say akufo adudi ni Trumu enti yemfa mo mra mo ba ya mo betwam aboa stupid man aden na wagimi sa of course me blue BMW ni nyamisha blue ni heaven am ni luxury life na me live a pure luxury. I'm enjoying being rich for heaven. Sam George Jimmy Sam George ukura amate se John Mahama do Trumu ka Kevin Taylor ho enu ntina mu ntimi ntwa Trumu and stupid people ya to abama mo because ma bedwa manum se mo ba ya mo betwa Trumu num parliament for mo ana to abawie enu ntina no amete se omo de omo kwase ya betena se yensa amra meto aba o parliament o Trumu na nka minya bamba bia me mmia ne kwaku no oni NDC MPP for kwase afo na mgu parliament wano yedi ka to abawie ayemo agimifo na na mgu na mkoto abase mo mpe Trumu enti ya to abawie ama mo amaje atum se akofo are kwase ampanyini ni ntwam na John Mahama mokua no John Mahama aboa no John Mahama kronfo ne se oba ya obetwam enu nti Sam George kwase ampanyini ye demonstration after demonstration NDC fo moa mo ye demonstration after demonstration to abama mo ye to abama mo how many years ni eye 10 months 11 months ni emu ntimi ntwam moa stupid people what am I mean say obi de ni Jimmy akwotena say sika ye nya bi ntua teacher for ka sika ye nya bi ntua police ye nya ntua nurses mon sisi sika no koma parliament for Jimmy for say enkoto LGBTQ ababio abra ye dika to abana wie ye to abano enye okuja to abra kokwasea na net wo ena enye Sam George kwasea na net parliament wo enye abamba bi Jimmy for na anya afinyo markets mo Jimmy for na neguo ayo mo an koto abano entidie ntinye nsa ma musika no mo nsa koto ababio ma Jimmy abra ye nye ka akwanya tutu ye nye sika nye emaburu nye adwuma nye ma Jimmy emaburu nye adwuma nye ma Jimmy mu se koto sika agu adan na bibini ye kwasea saa adan enti John Mahama kwasea mpanyiri wudi Kevin Taylor Trumu enu ntina wuntimi ntwa Trumu num kwasea nya sanka o megina se yanye campaign yanye demonstration mu sponsor NDC for moano demonstration after demonstration over Trumu and as NDC for moani nyina da so ne nam Ghana wa den no munye demonstration bio because we ye moana na mo ye de mo musika enye o man bi na o mo paniye nya sa akofo adu ntimi ntwa Trumu na ye demonstration as na nka John Mahama kwasea ni ntimi ntwama si ye demonstration ba so o mo ntimi nye demonstration dia because moana na mo musika so o mo megimi
then na bibini ya kwasia sa Mahama wo ya boa stupid man. Me see 8 billion no one tia nurse for ne ka now se some kogu nkwaso mu obi krom. Memo obi abekun ma first kana kotua mu ka. Se wo 8 billion da ho. Na Ghana for bra memo obi abekun na JJ Rollins ne yire wi on fasika bi anko asamando. Daddy Lumba odobroni abusuamfo kun ni o on fasika bi anko. Enti se mu be wi sika no oman ya ye nananom nyina na abre na o ma do oman ya saase ato amaye na gold no mo de galamsi ase ye nsuo ma be wia wa wia san kofa mines e de ama unua Ibrahim Mahama kwasiampa nyiri kronfo ni nyina o se black voter sika na o dwiri ni nyina e ko no nko an botom oman ya japade ne ya wia de ama ye nua na ni nyina echi no mo san de gold board aba na gold board na say Ghana gold board na hu sika ya jigu board Mahama bank account adani Mahama family border member obi abeku Mahama ni asese sika na tua na esefo ne kase wa jimia o de ma wenya first and last na menti say yakofa 8 billion free gold board na Mahama asese akogu ni dambio na onye sika ntua teacher fo ka na onye sika ntua na esefo na onye sika wo ya bua kwasia wo 8 billion ebede na Ghana ni anda ni here ni how do you know 8 billion even $8 million do you know the money we are talking about how much more than before say we nya $1 billion no I was say we nya $900 million plus another $100 million and sana we nya $1 million and sana we nya $1 million ako $2 million $3 million $4 million $5 million Kopim say hey before say obenya even 2 billion says ka we gu Ghana na Ghana ni bre kamema Ghana fo ni na aka bom ni akoku Mahama ni afasika ni a chama obia ye tu obia hi ase Mahama wanye oman ni ye so says ka we no amfa wo jimi ankobie 24 hour economy no na sika ni dadam na obia bre o Ghana mem ya beku afasika no Joshua Luta I say subscriber I see you, thank you, I appreciate you. Kwasia de na majimi sa. Now the Ghana ni kwatena obi kuro mi so nkwaje 500. Do you know 500 and no pen kwa mato petrol $8,000. Before $8,000 no $500 dodo unim dodo e $500 no mienu enam unya 1000. Enti $500 sa say na nem dia to petrol keke kura dia gu mi empower no. Enti obi kwaje ni 30 days. No waye den anya ka sika akọ adwuma waye den anya sika akọ aduane adi adan na majimi sa na $8 billion eda kwase mpanyi ni Mahama bank account nkwa enya ni sika o eye gold board sika eye NDC fo nkwase afo na ese ye nsuo na omudwiri ye kokogu omudwiri ye nananum kokogu ni ye sika no na Mahama boa woni sami jamfi nkwase afo mienu edi sika na kogu o mpaase na Ghana ni bre abra ye betimi abeku ni afa sika no enti Mahama hwebibi ye nya sa mema obi abeku bedo wa kwa asema no every 1 minute bi aban ma so na nyame shabro ni every na mu ye obi antimi nkasa NDC fo na omuye dede ni nyina omusuro me Trump press suro me na Ghana ni kwade say Jack and I yoko for be fan yoko Raymond kwasiampanyin me menya shara wale o I am the almighty Twene Jonas eluntina na mo bom abuwa Kevin Taylor pa na me mam warning say me so mumu a Yesu kura ntime nyemo if the almighty Twene Jonas hold you there is no going back or forward may your hu adwumo bi ntime nkase obi asuro me owi ase Chira wadwe mame e wo comment section how you Penyah Block Media